clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule march ni ni sang ni som ni paruk ania khovel boina chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thale te ang US President Donald Trump chuan US le Israel ten Iran ram andona Iran war hi cholkarli chunga rei aw theitia soi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha ani thule Iran ram point hei hi annem he to boka nimin Sunday khan US le Israel sipai te hian thapui thoin Iran ram hun sang sangan bea an bedan kim chang le engtiang takin nge poi anwa khoyero siat hlei thei ani lovani heti lai hian Iran lam point beiron an ni na hi an lo se puiruat do tlok bi khaulova Israel ram le Gulf ram sang sanga US military base te chu Michelle mangin an beive ngal chat boka US le Israel air defense system ten an lo ka thlak man lo engi bosa chuan an bituman ka fu ti nem nge ani bok nimin Sunday chunga an Indona chanchin toy hetiang hiani US military soidan chuan Iran ram Indoni ni na hian Iran Revolutionary Guard headquarters an bom chiat thuan soya Britain France Germany te chuan Iran ram be na hian US thopui anin peireng thu an soi Pakistan rama thung ero chuan Iran ram tran tu khopui sang sanga kong an zoa tharum tho na thangin anjinga mi somni le pani te chu tha an ni PM Modi Israel ram PM Netanyahu abia Indona chu ti top thoi chu ati thule remna kong zo zon tha ati thu silani India ram Jammu and Kashmir po Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha du lo na kong zo hoi hot ania buaina a thlen thu don ani lovani US yan Iran ram chunga ka fu antum target sangkhat an ka fu thu American military chuan an soi Israeli hian Tehran chunga Gandhi Hospital an ka fu telboka Israel soidan chuan Iran sipaite ralrel na hun tam takte chu na satakin an bacheu fu ti an soyani Trump chuan Israel Bahrain UAE ram soi tu te abiak thua soya Iran Michelle Israel air defense system in an lo ven man lovin aden fuwa wangin mi pakua an thia chin rial lovin mi som pakhat an ombok Iran State TV station chu bomchian masak tumzinga mi ani Iran ram Indona Lawng pakua ka pil ani to ti Trump chuan a soi khobe ram sang sang thlona sang tam tak he Indona wang hian cholti ran ni Trump chuan Iran hian in biak an du atia oman ram point Iran Indona ti to pan du ti thuan soi Trump chuan Iran ram beina wang hian Iran ram swai tu mi poimo somli le paria tha anni to atibok oil thlit fim lo man poi he Indona wang hian za som vel tala pung thoi tura ngai ania dollar za barrel khat chu tlingei tura ngai ani German Chancellor chuan Iran rama Mullah regime Muslim puithiam rowan real na chu atop athengtran megani atiani US chuan Iran missile in USS Abraham Lincoln an kap futi chu apha Iran missile hian aom na mun aron thlenglo ti thu US military chuan an soi Iran ram Indona wang hian US military mi pathum an thi to bok US bomber B2 chuan Iran ballistic missile siam chuan a hmuna bom chak taka thak ngei nia siatani IRGC point aircraft carrier USS Abraham Lincoln ka chiat antum thuan puang Iran missile in Israel ram Beit Shemesh abeina wanga thi pakua anting to boka UAE apo mi pathuman thia som pakhat liam turanom Iran president chuan nasataka missile mangin an be chunjom zel tu thua soi Pakistan chuan Iran be na hian international local ani thule angai mo thua soya Oman welcome to Ipuya oil tanker bom sompanga singa India ram company ta atel bokani Jerusalem khopuya ral kheldar hawi khatna tan ti ri kani boka Iran chuan dar kar somni pali chungin mi somnga le pasari an thi thule Tehran chung mun somruk beina tangin ani atiani North Korea chuan US le Israel ten Iran raman be na hi dan bo chiat na ni anti ve thunga Iran cabinet chuan Khamenei thana hi chanle lovin omlowang atibok IRGC chuan US le Israel chunga hian thungrul na rong ber
lan chuatir turin anin tiamani IRGC chuan Michelle mangin US Army Base Tel Aviv Bay ani thuan puang Israel chuan ami te hnena Iran Michelle in abe na mun puang lo turin thua chua Iran ram hun sang sanga Supreme Leader Khamenei sunin mi pui an pungkhom na sa hle Iran hian Dubai hmuna Jekyll Ali Port akap boka Iran chuan US Kuwaita US Naval Base an be na US sipai thi anom thua soi Israel chuan fighter jet zahni mangin Iran ram chung mun sang an ka futi an soibok achungami bak po hi thil dang tam tak thleng aum han le to ang West Asia Indona chuan akang kai zau zela Lebanese hell chimom Hezbollah ho po Iran thlopin an ron che veta US sipai pathum thi te kha Kuwait drama thi an ni thu puan ania Donald Trump chuan phubalak nge ya tum thua soi Iran hian Israel Arab ram dang pakua abe me kani John le Michelle atho chi maya atam zo ke ro lo ka thla kan nia ma se athok chuak tam shima target deng fu aum ve ta cheu mai ani thu thar poi mo zual clear ho leila rin lo ka nge in American steel bomber hawom B2 split te chuni zan khan an base white man Missouri atanga ron chuakin jinglama Iran airspace an ron lut tarup mai heng bombers te hian Iran Michelle da than na tlang ver chu an beibera hetila hian Israel chuan Iranian ho ling range Michelle ka chuan hun thuma thina hun khat chu an ti chiat to thuan puang Iranian ho chuan Kuwait ram borua ka American fighter F-15 an kap thani in an in chala a video an ti chuaka pilot ero ai jack man a himnia soyani senkomin thu chua an la nei lo dewa friendly fire in kapal nia soi hambok Iranian ho in chal na hi oilo tu an tam hle Fars News in apuan danin Israel in Irana Sanandas khopui abeina mi panhian thia Michelle paruk vela be ani Iran khothlang lama po mi pathuman thi ti AFP in atarlang bok WSJ chuan Iran in US nen in biak le andu ni omin a reporta in biak na hunatan Vienna Austria soiri kani thu aziak bokani mase Iranian National Security ho tu pa Larijani chuan US nen kanin dor lul lowang atia Khamenei thi na an lana maya thei paling ko US le Israel be chu an thu pui berri ni in alangani Iran Supreme Leader atana ruat tharlai lok Ayatollah Arafat chu Tehran beina athinia soyani mase media lian rin tlak zualten an la ziak lova US mo Israel in official takin lan hem het lo boka alo dik theya alo dik lo theibok Iran hel khoi chimom Hezbollah ho chuan Lebanon atangin Israel marlama rocket le drone an thlona samaya Haifa area mun rukadeng fu Hezbollah ho chuan anti ani thule Khamenei thi na phubalak na ni thuan puang Israel Army Chief of Staff Eyal Zamir chuan Lebanon ko pui Beirut an be thuan puanga Hezbollah shwaitilok anwata athale nual Lebanon sarkar point mi somthum le pakhat an thi thule za somli le pakwain liam an tuar thua puang bokani Israel chuan kilsang sang atanga beina machon tura ain pe at thu ala soi cher mai Iranian American longlian USS Abraham Lincoln chu ballistic missile bali manga an be thuan soya senkom chuan hei hi dot mulhum ani thuan puang senkom chuan Iranian Indo long pakua ka pilani ani tak thu Donald Trump an shilani IDF chuan darkar somthum chunga Iran a bom sang ni vel an thak man thuan puanga he thu ingai thak meu chuan hei ai hian atam le fe to nge yang Bahrain van borua ka Iranian missile ron thlok chu ka chiatania ake them tlai hian long pakhat adeng fu hlawa kang mei chuak zuin cruising ami Asian pakhatin athi phati Bahraini Interior Ministry chuan puang PM Modi chuan UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan chu my brother ti in phone in a bia Iran ateka wanga an turna te avan hema UAE chu India in athlop tlat thu silin UAE a Indian omte thataka alowen kula wangin UAE sarkar chu lom thu asilbok
Modi hian mani loka aba pom chot Netanyahu po abia arang lama he Indona hi ti top atul thule India anum lo thu te mipui te himna chu poimo berani thu te asoi pui Israel nge athop Iran lam asoyem shiat anilowani UAE aringot hian khwaljin phur thlona sangthum zali vel kan selanita UAE hian in Iran adem zia lantirnan terana an embassy an khara na thokte po ako hotavek UAE rama Abu Dhabi le Dubai chu Iranian missile drone in adeng fule nuala thile hliam engemaw zat le thilti chiat puan omri lovani Iranian FM Abbas Arachi chuan Iranian sipai chakna chu chete point alakiam lowati atia US ne na nuclear deal nei ahar sato viawarin thu asoibok hetila hian Cencom chuan IRGC headquarters anti chiat thuan puanga Cencom chuan US military hi khovela achakber IRGC in headquarters ani talo IRGC hian kumsomli pasari kalta chungkhan American sang khatan thata rulu chu kantan chumta ti in thu chuan siamani NBC na puandanin US sipai pathum thita te chu Kuwaita ania Iran hian Iraka US sipai mun pui abei alle vudvud mai bok Trama chuan hetiang Indona chuan nunna chan po anum ve turani atia Trama chuan he Indona hian karli tanga karnga emo aya reilo po o theini na soya ra tha tam taka chuado na tipokani US lama Texas a inkana alum le bok nen Trama hi Democrat chowin anbeile na sato hle Iran chuan convention on cluster ammunition ina akhap cluster ammunition mangin Israel beya missile bomb hian puak theite zok ati chuak teu theani Israel chetna tharbera Tasnim news agency chuan Iranian commander pasari anthile tak thu atar langa EU chuan Red Sea vela ven himna khawzokin akal puita Sibras rama RAF akrotiri British Air Base tepo Iran hian drone in ababeya UK aron in rol ve angti alhawom theome thil adang lam zung maya kanlab de le seldon nia US le Israel te chuan nimin khan Iran bein na sazokin coordinated strike an neileta United States Bahrain Jordan Kuwait Qatar Saudi Arabia le UAE te chuan thu chua siam hovin Iran in missile le drone manga Middle East bein na chu demin mipui van tlang ta na hlawom le ramzalen na paljut na puin manin ven lam acho ngei thu tar langin an mani coordinated air and missile defense chu an fakbok Iran in US base te beya chanlet na pek na hian ama le ama ainda san na zelani bok US Cencom chuan operation epic fury kaltlanga Iran be na kal zela nimin khan US sipai pathum thi le hliam panga anom to thu atar lang bok Israel chuan rohman na siamte tar langin Iran military chakna zongzong te missile le launcher te base te headquarters te political and military swaitu te le thildang te an chutchet vek ma chuan beina an topsan lo tur thu an tar langani nimin khan Israel le US te chuan nasale zualin Iran a coordinated strike nei lein Israel in natakin teran abeilea Israel army chuan darkar somni pali chungin Iran a mun jasari aya tambein bom sang tam an thlak thu tar langin terana air superiority anlan tirba ka Iran ballistic missile launcher te headquarters air defense system tele command center te anbei thu atar langani Iran missile ten Israel anbei tho sarina Gaza Strip le Golan Heights in Gara te Iran siren te ti rik ni in Iran missile pakhat chuan Israel air defense paltlangin Tel Aviv avachufua hei hi in benatan huwa Iran missile rual anla tamber tumani bok Jerusalem bul Beit Semesa Iran missile in den fu nein mi pariat vel anthi baka mi som hi aya tam liam tuaranum nimin khan Israel army chuan Lebanon le Syria ram risul lama advanced operation room te an buat saitu an tar langa Iran chuan an shwaitu Khamenei tha ani hnuwa temporary leadership council dinin Iran president head of the judiciary le
cleric of the Guardian Council te chuan Supreme Leader thar thlan ani ma chu Iran kai suaina an chel ho don ani Iran Defense Council chuan an suai tu te an thi po a mala zel thei turin chain of command siam felsa vek ani thu tar langin ne an ni ma chuan an be zel tur thu atar lang bok nimin khan Iran suai tu khameni tha ani nuwa Iran chuan missile le drone manga Israel le US base te be ina asan ve ngal nimin ve khan Iran chuan ramdang te be inan hypersonic fate chu ballistic missile amang tran Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan nimin khan ballistic missile pali mangin US aircraft carrier USS Abraham Lincoln an be thu an tar langa IRGC chuan Middle East US base te an be na US sipai thi le hliam zanga somruk anum to ni in an tar langa ni US le Israel in Iran han be na Tehran marlama IRGC command Tharala headquarters chu bom ni in Tehran Iran Red Crescent headquarter po bom tirani Israel in West Azerbaijan province police command center abeina Colonel Paniba ka officer pali anthia Iran in Strait of Hormuz akhar nuwa oil le gas tanker za somnga lai apon lama antang khang me kani IRGC chuan nimin khan Strait of Hormuz a missile mangin thu chua zom lo US le UK lam chuak oil tanker pathum an be thu an tar lang bok Gulf from the Bahrain Mina Salman Bahrain US Naval base chu drone pali manga be ni in commandants support center te an chia Bahrain US sipai te in hum nam hun te chu ballistic missile panni manga be an ni Iraq Kurdistan Bial Erbila bom puak te aoma explosive drone te mangin Erbil airport be ani Iran drone in Abu Dhabi Israel palai office bula apartment abe na Israel mithen khatin hliaman tuarani Iran drone ten Kuwait US military base an beya US Ali Al Salem Naval base chu mantlak tolo khopa be ani Muhammad Al Amata US Naval infrastructure pathum po be chiat ani bok US President Donald Trump chuan Iran Navy Lawng pakua be chiat ani thule adang te po alla ve mek thu atar langa US Cencom chuan zan liamta khan US B2 bomber 10 2000 LB bom te mangin Iran missile mun puite an be thu atar langa ni Israel Defense Force chuan Iran suai tu senior zong te da that an ni thu atar langa Israel Army chuan Iran atanga ka chu drone somnga ya tam an air defense le thlona ten an ka thlak thu atar lang bok Beirut US embassy chuan March ni atang hian embassy khar ani tur thuan puang zara Iran IRGC chuan US military base te han be na America sipai zanga somruk thi le hliam anom to thu an tar lang ani Iran be na Tehran chaklama Sariati Street be ni in Tehran khopuya bompuak are lova be na tharbera te chuan Tehran kho chak chim chakle central lam bitumna an ne yani Iraq dole tu pol Saraya Alia Aldam chuan Iran thlomna lantir turin tun cholni khan drone le missile al khari rual mangin Kurdistan bial Erbila US military in bun namun te an be thu an tar langa Iraq Islamic resistance chuan cholni zinga tangin drone somni bathum mangin Iraq US base te an be thu an tar lang boka Khamenei tha ani du lo na lantirin Iraq mi pui thanem takin green zone Baghdad US embassy bula an pungkho mani Iran in missile manga Kuwait Ali Al Salem air base be na thilti chiat thanem tak anom bokani tunlai khovel politics abik takin US Iran boruak hian keini ram kil khorbel theng hian minchia ne le ta hle mai chuti lain aluhai berberero khovel sarkar lian ho an ni thung keini India rampo hian achelam athalamin minlahong vele mela achan chu US hian Iran oil hi lo thunun theita se US India relation hi athasot don em tuma kan chianglo Donald Trump rilru hi siat har tol mai le ngala heng boina lo chua chan bulber chu Israel bok khu an ni
America po hi Israel tran rum rutu ani wang chawin Iran hian amel rum reng mai ani hi magdeu mai chu Iran hian engwanga Israel hi heti emema homai nge mo an ni le an ma ni la hi arab nampo ani ve chuang der silo muslima po sia muslim ram an lo ni le zel bok nen a chan tak hriat po har hle mai Israel anu satlia po ani lova ral thuam thar han nei dek dek sela jaioni sotan kan hla ne chuti khati anti thlajen zel le ngala hetia indo chau ang maya vaupung antina reng mai hi hriat thiam an har ve ngot mai nikum loka US Israel tang rualin an han bom chiam hnu te kha chuan zor hnop om to hi an nia an la por mai ani hi engtika nge ti soi thelo mai la US sian ala noi le ngei don tiero achiang viau mai anram khu mun tam jok thale ram ro mai ani rualin oil an nga maya chu mai ba ka oil phur long kong poimo Strait of Hormuz emo Gulf of Aqaba anti Iran le Saudi Arabia in kar tui finriat tui pui khomola in kho lut mor tong lai hi engemo chen an thunun tlat mai hiani helai tui pui Gulf of Aqaba anti thunun tun in chu hian sang kha zakwa somria chowel khan Iraq nen po nasa fein an lo in do to ti shela tui pui litang sola po aring rek lai Strait of Hormuz anti lai kam tluan hian Iran long sipai ten ral an veng china ramdang sumdong long kalvel an lo chok boy china achang le oil phur long an hal sak thul achang le long na thok an manin an threng vel chin boka heng thil thleng chin hi America President Donald Trump hian angai thelo maya US long sipai ten hena America long chai buai tu Iran long te chu ka pil mi mai turin thupe ka lo chua hial to ani areng reng thuin sangkha zakwa somsari le pakwa revolution atang khan Iran hian America hi azuam maya America la hian anek chor done mo ti lain nalote hian han kuk le hlek china khovel politics si ke niang thingtlang pa tan chuan hriat thiam a har renga America hian a hlau tamai ni ti tur hian ado zoka atang le tlat thin sangkha zakwa somsari pakwa revolution nu lokhan American Embassy po Iran zirlaiten hualin achunga nathokte thatam tak an lo seng to khatilaya President Jimmy Carter khan hanti wak ngaina aseder lonia Ronald Reagan aron President chia thil dang lamta norwak po chu lovin an chuata mai boka Barack Obama hun lai khan biak that hliawa thunun thei be sein atlon chiam to boka masia so chuang lo an pong portol tol mayani Donald Trump President nu sang ni som pariat kum top lam khan Iraq rama American Embassy chu Iran thop helpolin an bele chiam maya Iran shwai tu lu Khamenei chuan engma ti thein ni loveti in Donald Trump chu alwel sen zui to a ma se President naran mai alo nilo aniang Iran General pakhat huang tau deuh bernia an sia chu achuan na kar nen lam anan bomal pup maya Iran atal boi zui na sangang mai miram khwal jin phur thlona chu Michelle moti in an kap thatangot maya Michelle thlona po sang lo khopa mol rualin an ral thuam thul khung ananen kol ania ngai tuam tak chu an ni nikuma Israelin abom ngek lai po khan fighter pakhat ma lo bele tur anom lo thilmak takani khulai ram boina khuan oil cholo boi chan an nei nual mai Suez Canal map kanen chuan Red Sea tuipui sen kan ti tak mai le Mediterranean tuipui in kara hian Suez Canal Lawng atan tuipui lai po chop kan mu theyang tunma tang to in helai tuipui hi ain po teusa hleya dil zau pui om chho thlu amaya kum sang khat le zaria chho lama dai to khan chung dil lian pui te chu lai po veka Mediterranean le Red Sea chu lai tlang thei ni in an ria Port Said atanga lai tanin Port Tifik Suez tuipui thlangin an lai ta ani sangkha zaria somnga le pakwa an lai tana kum som nu sangkha zaria somruk le pakwa khan an lai zo tamaya alai tu te hi Suez Canal Company an ni November ni som pasari sangkha zaria somruk le pakwa official taka hon anita Atlantic tuipui marlam
Mediterranean Sea le India tuipui marlam Lawng chu an sui zom ta hei hian Africa khomwal hela Lawng thui tak mai chu kilometer sang kwa don line atum toy ta ni Suez Canal an han ti bik tak hi kilometer za som kwa pali vela seile fit zan hi som nga panga vela zawania athuk lam hi meter som ni vel ani ome e Lawng hi ni tin bungra phur long lian pui som nga velin kaltlang nan an mang thina Lawng lun le ras lutuk ani ringot hetiang khopa Lawng pui mo ania wang hian Indo pui pani na lai khan German sipai le British sipai te point nasa takin an loin chu to ani Mosian Israel fa te kha tun lai ai gop taram Cairo khopui bulvela tang hian a hruai chuaka Faroa sipai ten anum zui ti kan thewo me tuipui sena khan tuipui senan kan don khan tuna ret si anti zau pui maya hian kan lovin alulam tuna Suez Canal chua tuipui rek lai vela hian an kan ani mel he mai sinai thaler an lut nga la an kalkwal fe nuwa tuna kan soimek Gulf of Aqaba liteng sol mor top Iraq ram chin atang hian ram tiam lampanin an kwal lut ta ani Suez Canal wang po hian buaina achuak ta fo mai Iran ral thuam nei dan tang pui han thlir ma saila Iran hi khovela sipai nga le ral thuam nei tha te khonga sompalina niphak an nia an ral thuam nei dan le sumpai din hun han tar lang taila an ram zaw zong hi square kilometer makta duai khat nuai ruk singli sangria za som kwa panga lai ni in tuipui kam ven ngai kilometer sangni zali somli le khomwal ram ri kem zanga somriat som sanga zriat som kwa pali an neya mishing makta duai somriat pathum singni sangli zasari somli le panga omin atul phot chuan sipaya tanghal thei tur tlangwal fit tha makta duai somthum le pakua nuai riat singli sangni za somruk pali anoma kumtin sipai tang thei puitlinga ngai kumsom pariat tlingthar makta duai khat nuai thum sing kwa sangli zali som sari le paruk anom kumtin boka sipai tang lai nuai ruk sing ni le sang thum anom meka reserve nuai li le singa anom bok thona sipai man chi shrim thona hi zanga pakwa nein chungzinga za somnga le panga chu fighter anni helicopter za attack helicopter som pani le Indo thut po a thona tumhun man thei zathum som pakua an nei bokani teng lama chuan US ne nemo Israel ne nemo hian loin khoi nuai ta sela teng hi chuan mangrim lo mai thei main betil teng anti bi khi sangni somnga le parukan neya armor vehicles anti ho hi mizopa chuan muila teng kan ti thawo me teng chi khat thawani sangli le zathum lai an neya self propelled artillery heng po hi teng chi khat lai pui lian bik le se tak an fit pirvu maya tengang chia siam ni in du na huna atlan kwal zung theani teng chi khat tho ania heng hi zanga somsari nein lai pui motor nu kal ngai chi heng hi alen dan adang lam thei leang ma se sipai som panga tanga som ni vel en kol ngai an ni tlang pui chungo chu sang ni somriat bariat rocket projector za sang kha zakwa somthum le panga an nei boka Indo thuta sipai thiarvel nan a man tlak motor kong pui kilometers nuai khat sing sari sang ni zakwa som ni le pasari le rail kong kilometer sangria zali somli le patni an nei bokani Indo long sipai man chi long shim hi zathum som kwa pariat la yan neya chung zinga chuan fight frigates pasari corvette pathum tuinoi long somthum pali patrol boat zathum somli le patni aircraft carrier le battleship pa ngai an nei lova sumdong long zasari somni le long chol mun man lai pali an nei me kani oil lama chuan tunlai khovel a buaina thlen tu pakhat chu oil hiani Iran hi khovel huwa po oil nga ram tling phak le Indo ani vai chuan ral thuam poimo lutuk tling phak bok oil hi Iran hian an nga na men lo maya nitin barrel makta doi li noi li singruk le sang kwa an siak chuak zara ni khata barrel makta doi som ni chau an mangral thunga nitin an man bang barrel makta doi som ni pali makta doi ni le noi li leitu ni tum hian khovel sarkar tam takin anin tlon siak lui mayani
India hian Iran oil a leina sadan chu in siat ve tho kha oil reserve po hi an nga maya barrel tlu le dingon sangkhat zanga somriat pali vel nein an ria America hian oil reserve barrel tlu le dingon somli panga vel an nei phatrok Iran sarkarin an ram chung ven himnan a an sumru man sangni somni panga tanga sangni somni le paruk defense budget hi dollar tluk le dingon zani le paruk ania ram dang poisa tluk le dingon riat vel leiba an nei thung heng hi Iran sarkar ral thuam nei dan le chak dan tang pui chuani America ve thung America ram hausak zia le ral thuam nga zia kan chiar fo to a Iran ram din hun po kan thretho khat to me Iran nena khai khin rala chuan arboma sugrol an soyang chawani kumkal ta chunga America ramin ven himna lama an sumhan raljat kha dollar tlu le dingon zakwa chuang zet ania chu sakan nia atak taka phei chuan trillion khat tlu le dingon sang khat atlin an ring khomwal sipai infantry in an man ral tur ngot po dollar tlu le dingon za som rial le pasari atinga Navy tlu le dingon za som ruk pakwa Air Force tlu le dingon za som sari pakhatte anni hengba ka operation le sipai manra thom thatnan an man ral zat po dollar tlu le dingon zathum somni pali athing hem mai hengot po hi China defense budget zongjong ain atam fe zo kani ral thuam tharam hu chuale enchin vel nan a an man ral ringot po hi Iran defense budget aya tamshet dollar tlu le dingon somni pakhat point pakua atlinga sipai barik sakna perek le rangwa vel leina na an man ral zat po North Korea defense budget aya tamfe dollar tlu le dingon kwa zet atling boka thil dang neu sipai chung kwa in housing loan vel atana an man tur an da zong te soivek lovin a hau tak dan keini thingtlang pamol ni tin tu tho phong buan thin ten kan hriat thiam thei dan turin han soidon taila tekhin nan thaliar ni sensen huaya America sipai officer pakhat son lu lo tul ta se amamo tur puanin thatok tak air condition generator vur thingrem lian tok baka khovel huwa puwa zuman to berber chi le beer tuisik thiang him du to ka man tur le mishing mamo tin reng akim thiang ber thon lu tel angai don ani hei hi indo pui panhi na la hun la ya US sipai officer te naw deute khosak dan kha ani zok ma ti sheila mi pa tu po mi piang sual an ni ngot lo chuan kumsom pariat tin vele sipaya lut ngei tura an be se na ramania tuna khon sipai tanglai makta doi khale noi level le reserve makta doi level anom meka heng zinga noi ni hiang tiklai puaral kap tura in pe adreng kal mai tura in ring saran mai an ni ti sheila atoi jong in soila America hian aircraft carrier ringot po som pakhat lai an neya Lawng bomber fighter helicopter transport aircraft en kim mai khovela anga ber ani ti maila nuclear bomb hi sanga zanga vel nein Russia ain ani tlem setani America hian asipai tam jok chu khovel ram sang som saria sipai mun puiza zariat lai nein ada dar noi maya Middle East ram sang bi ka khuan sipai sing sari zet a chop sa renga hetiangin Iraka sangruk Syria zariat Kuwaita singkhat sangthum Jordana sangthum Saudi Arabia sangthum Bahraina sangsari Omana zaruk United Arab Emirates sanga Qatara singkhat sangthum Turkey sangni zanga te hi Middle East anda tam zual namhun te anni heng sipai hun pui te hi Iran ramri de pa de uvek anin zar phara hei hi mak in ti deuh mai thei achan chu Iran ram shoi tu te hian foreign policy anni pakhat chu tunlai Middle East ram tam zo khi America thian tha an lo ni to hloma hei hi Iran hian ti chiat atum ve chara an ram chenom Iraq le Syria tal hi thunun an tum ve tlata heti la hian tunlai ya Syria le Iraq ram chu sarkar mu mal lo lai le chaklo ber lai alo ni bok nen hemi hun ram chang den chen hian kwa an seu ve ngar mai ani man kuma US embassy beitu te po kha pro Iran an ni ti kan chiar fo to kha Syria ram chung le Iraq ram chung a te hian sipai hun pui an nei ve a
ngoi renga mai ni se tu huat thu vak vani su helpol sang an tam ro puisia chung te chu training an pe a ral thuam thatak tak AK-47 atanga missile thlangin an pai pon chu atira Israel American mi te chok boi turin an fui zui sau sawa akha tokin Israel America sipai mun puite rocket le lai pui mangin an kap le pop mai thina chung ral thuam te chu Iran sipai ta vek an ni thin heng zong hi Iran hian phai ngang ma se CIA le Mossad lam hian an theve vek ani Indona hi hautak maya tengka na bommin nei pakhat ringot po dollar noi nga man don lai te ani loma AK-47 mu pakhat po dollar ni man ating chho to a chuwangin ram hason mek China India te ang tan chuan atul to pa lo chuan Indo han ti chi ani ri lo ram te naw le thei tan phei chuan tlak chiat na dik tak ani mai ram sum de chu zong Indona na manang chi te phei chu North Korea tiang reng tan phei chuan chiat na chiang sa ani ringot America le Arab ram hausa te ti chi ani US le Iran anin dawani chuan soita kangin Iran ram chu khovel huwa puwa sipai le ral thuam nei nga ram an nia ma sian le do tur te hi America le Israel ani don tat thung Iran hi achema sangam ani chuan an target ma saber tur chu tuna anram ri depa America sipai in kul the thu mai hi an ni don ani heng US military base ho hi an rocket nei that ber le an thona bom thak chi te chuan an ron target masadona Michelle an nei thaber chu an ron thlo chuak zoi dona nikum Israel ne ni som panni anin do khan kan hriat to kha indo tak achuak ani chuan teng le sipai rol te chuan an ron nor nga langa chim le mar chak le thlanga malak angai don a anin dai lo ve ngotang chuti rualin an sipai ral kap tu te chu ram mangai na tak nei lo Saddam Hussein a sipayang mai kha ani dona an doi zeb le pek hlom ngotang chuti anan che phat mai chu America le Israel en thatu pol ten adar kar aminit nen lam an lo shlok vek dona B-52 tuna India tu pui thliar kar pakhat Diego Garcia atang hian an ron thlok chuak ngal humanga he thliar kar hi British opania US Air Force te hian thlona sipai mun puya an mang meka bomber omsa ba ka B-52 le transport aircraft chen khat America hian ada bel le to ni nan soi B-52 hian thur bing le hlekila heng bomber ho hi America hian jasari somli lai asiam chuaka tuna hian service lai inza chiangi an nei hriat chi anilova alien tham maya pilot pani ba ka midang pathumin anen kola atha kai phar selam hi fitza somriat panga atlinga adung seizong po hi fitza somga le paku ani ari zong po ton somriat pathum atling hialani tarbo jet engine pali an vuwa tur maya avoi khat tui pai ngot po liter noi khat sing riat le sang khat atlinga bom chi sang ton somthum le pani chuang arit chafun pai lop chungin dar kar khata not zanga somruk hemi hi kilometer sang khat somli le paruk tluk velani khatiang khop a chakin a thlok theya heng bom thlak chi somlek po hian Iran hun poimo te hi Innuai chi asela Iran tan chuan a boi thlak du ngotang le he mai hi ani don lova tuna America Indo long lian Arabian Sea le Mediterranean tui pui le Persian Gulf na ya ronin chop nai ho atang hian jet fighter rual an ron phit chuak puatanga chuti rual chuan Tomahawk cruise missile an ron zit chuak puranga chu mai ba ka khaltu om lo thlona drone changkang tak Iran ram chungzona anin sul pel supanga Israel pilot tilain arbom anta mai don der silo Iran sumdong longkong poimo Strait of Hormuz la hi US Navy ten andang chat nga langa Iran tana torthelom bertur chu Israel pilot te bok hi anni engkim se sa vekin ani an bele don ni nikum lama kan thiat to kha heng zong laka loin ven hi Iran tan chuan aboi thlak ve char ngotang Karlova antlom mayang anin do tak donem nikuma Israel ne ni som panhi chung an han in be khan Israel lampo khati khopa tam rocket thlok lu ta chu lo dang seng vek bik heklo
pahnih khat chu Israel ram chunga ngei an tlapuak ve dur mai kha ania khati lai khan Iran khan Russia puina an be se hlena a Putin ala chuan thil dang alo soipui da isi areng thua Israel rama hian Russian trong mang maktadoi tel anoma Russia tan ral thuam hanpek chu thil ti chi lo top alo ni si Iran chuan China lam awon ta a nikum khan China jet fighter somli lai alei an ti ani sumdong hausa sumchia China hian thapui thoin apui du donem apui tak du ani ngat chuan amak ngotang Iran tana boithak mai tur dang chu mi puiden an thlop hau lo tur hiani abi kin Iranian mei chho ngat phei chu ranang leka an lo en kol sarkar dan khera mei lutuk ning ngoi an lo nia an thei phei chuan melma lam puin ral thuam an lek du hialang hei hi Iran sipaite tibedong tu tur ani chiang sa ani India apache deliver tumna alo cham Turkey wangem nile India chuan teng in the air teng thlok thei an ti mai US chuan vor apache attack helicopter chu Indian Air Force manatan somni pahni alo leito a adong kim to bok anua Indian Army Aviation Corps te manatan AH-64E apache Guardian paruk aleile ani kha pathum chu kumin July ya dong to in pathum dang chu manni aron deliver tumni in alo chamani apache pathum te hi Russian thlona lian z tundin huna khowela bungra phur thlona lian ber ni mek Antonov AN-124 Rasland manga phur an nia tunma chuan Antonov AN-225 Maria kha khowela bungra phur thlona lian berani mase kumsang ni somni le pania khan maintenance anti line Ukraine war siper adong fu hlawa a cheta dai ani Antonov AN-124 hi Leipzig Germany atangin apache an siam na mun US Phoenix Mesaget Way Airport apana November ni hi khan apache pathum phurin aron thlok chuakani Antonov AN-124 chu England rama Leicester East Midland Airport aniria cham nu in US lampan le daya November niria ta Phoenix bok abachum le ani apache pathum te hi unload an nia anlu vir phelvekin truck in anuk sonani Antonov athlo kirchan hi chiang taka siat ani lova Antonov emo apache he technical lam boina te aom em nile ti zona om nge custom lam paper work fellow zok ti te po ngai tuana oma anua IDRW TWZ le source dangrin tlak te chuan Antonov athlo kir le chan chu Turkey in airspace athlo aphal lo wang ninge ya alan thu anron report tani Turkey hi Pakistan thlop tu ania Operation Sindura po Pakistan in Turkey's drone aman tamzia kan ria Pakistan le Turkey te hi ral thuam lama thuk zo kinan thokdun mek zel ti po kan soi fo thin India le Turkey in lai chin na a chetual tual thung hei wang hian India ta turapache helicopter phur thlona chu aram boru ka athlo tir aphal lo ani ome natinge kongdangin a hel kol mai lo kan ti mai the thlona thlo hian a kong tur an ru man lok sa vek thina ru man lo anga thlo kol chuan fuelin adai lo pal theya le phot an ti tluta ni Turkey ni lo US mo chandang awmem tiero ala chiang lovani Boeing chuan he thil hi an chui mek thule arang theyang bera apache te hi deliver antum thuan puang tundin huna khowela apache helicopter hi sangkhat zani somria chuangvel a service mek ni in Boeing chuan an website an tar langa asiam tu US chuan zariat somni borvel akol bokani Australia Greece Egypt Indonesia Israel Japan South Korea Kuwait Morocco Netherlands Qatar Saudi Arabia Singapore UAE le UK te chuan he attack helicopter sami hi an nei ani Poland chun apache somkwale paruk zet ordarin kumsangni somni pariat vela adon tran rin ani Australia point somni pakwa ordarin Morocco in somni pali ordar bokani heti lai hian South Korea chuan apache somthum le paruk label atum na chu asu le thunga tuna somthum paruk vel anei sa mek apache man hi an leina masa ain aman za somruk le paruk zet vel zetin alo to ta zoka hei hian cancel chan pakhatani tundin huna US ti lova apache nga berte chu Israel somli le pariat Egypt in somli pariat le Saudi Arabia somli pasari te anni Poland khian awardar adon kim huna chuan
USD lova apache nga ber aniang apache chule kumsang kha zakwa som sari le pathuma US chun advanced attack helicopter program an kalpuya chutarang chun apache hi lo pianga kumsang kha zakwa som sari le panga en chin tur YAH 64 ti ming puina thlok chuak ma saber kumsang kha zakwa som le pathuma apache ma saber AH-64A variant chu US Air Force ten an mangtan atira apache CM2 chu Huggies helicopter ani anua he company hi McDonnell Douglas chuan lein kumsang kha zakwa som ko le pasaria he company hi Boeing nen anin fin lea Boeing mingin apache an siam chunjom ta zelani achuak ma saber hi AH-64A ti ni in adot le chu AH-64B adot le chu AH-64C chu tiang zelin tuna Indian alei hi achuak thar le changkang ber AH-64E ani darkar khata KM zathuma chakin athlok theya KM zanga biala chetla tura duan ni in darkar thumbel chu rufuel ngai lovin athlok kwal theyani du chuan apache fuel pai hi ti tam the ani bok atha ti maila pailon pahnia hian fuel tank dang pahni da bel theyani avarian tharaber AH-64E seizong hi metar som pariat thuak ni in metar nga dona sangani engma phurlovin kg sanga le zachunga rit ni in a maximum takeoff weight hi kg singkhal le zanga bor vel ani thung General Electric Siam engine T700 GE 701D pani amanga amalam azum de ulaya hian nose mounted sensor hang target acquisition le night vision te apayani a electronics changkan jia te hi soi chiama cha kom pilot te helmet ringot po hi soi fe tham zunia he helicopter hi drone control nan te man aman theani aminga AHT hi attack helicopter ti na mayani 60 somruk pali hian US Army te helicopter design number ain dota pek en tir bokani number somruk pali dota ABC ti om chho hi chu avarian achi sang soinani lampu manei lem lo he helicopter hi US Army te man bik ni in US Air Force ten anmang ve lawani apache hian abodi ti maila a fuselage ani ma e chumin huaya 30mm M230 chain gun automatic lai pui ani ber le amu round sangkha jani vela pai theya he silai hian aka thel ngai me ulo minute khata round zaruk somnga akap theya mase minute khata round zathum ka chu nuwa ti dai ve phot athani apache hian AGM 114 Hellfire missile som paruk zet apai theibok armor vehicles teng le concrete saktak ka nan du thu samani 70mm Hydra rocket ala pai theiboka du chuan achunga kansoi Hellfire missile telawin Hydra rocket lir somsari paruk pai tir thei ani apache helicopter in khwai bu anga ko chek apailona apai hi Hydra rocket omna chu ani bom pali nein lob sompakwa omin Hydra rocket sompakwa leng alu virchunga chuan longbow radar thaset mai apai intelligence surveillance target acquisition reconnaissance anti theivek longbow radar mangkhian target jani somnga paruk vel amu in alo thler thang theya hengzinga za somni le pariat hi pilot mu thein monitora apho langa asanin athil mu te chinga hlaum zual som paruk atilang le theyani apache hian stinger missile po palia pai theya heba ka hian Israel Siam Spike NLOS missile te ala pai theile zel US le Israel te chuan he missile hi apache then khata an pai tirani thermal imaging thiam na manga thuam ni bokin he hian zana le khomu fi har sat line pilot le ko pilot te apui hle ko pilot silai kap tu hi amalama achua anung chia pilot achu thinani Ladakh ko chaklama China ramri hnaya India in Mud Air Base atoi thar thu kan thetowa he air base si nimina man tran anitani IAF Chief Air Chief Marshal AP Singh Chuan Delhi Bull Hindon atangin C-130J Super Hercules thlona lian khalin he air base a hina chumpui he air base hi fit singkhat sangthum zasari somvela omin LSC atanga kem somni panga tanga somthum vel leka hla omani khor jani somthum vel senga che thatania China in India nai air base anei ferfur Indian achan le na pakhatani
India hian Russia chu S-400 Regiment 2 chu ron deliver man mo deuh turin ange non le a Russia hian Regiment 2 ala deliver kim lo ti ero shenon le taila India hian S-400 Regiment panga aleya Regiment pathum adong to ani S-400 Third Regiment panni pathum vel label aloril ru po Russia chet muana wangin India chuan ti dan dang adap zok don nioma soi te om bokani